Ek is Geiria Fredericks en ek is al furniture by die Cape Flats Festival. Van die begin af, elke jaar, al moet ek hike tot daar, maar ek gaan. Soveel so dat ek nou al mense saam met my sleep, van my skrywers, medeskrywers, studente en ook van die publiek. Hoekom is die program belangrik en hoekom voel ek so dat ek wil naby die program bly, die Read and Rise en ook die festival, is dat first of all, ek gaan na baie festivals toe. En daar's baie festivals wat as jy gaan, dan lyk dit soos, die meeste van die mense lyk soos jy lyk. Dit is die heel grootste ding wat solve a big problem. En ek noem dit 'n problem because die perception van ons breinskrywers, swart skrywers, soos ons maar noem in die literatuur, is nog altyd daar buite dat ek moet eers iemand kry om vir my te sê, ek mag, ek kan. Ons moet begin eradicate en die fees by just existing, just by having that space and where it is situated, gee al klaar daai toegang. Ek was nou by die laaste festival gewees, toe sien ek mense, ouers met kinders loop excitedly na boekstalls toe en kookboeke en leesboeke. Sommige die kinders maar dadelik as hulle die boek kry gesit en lees op die grond. Wat vir my sê ons kinders lees. Hulle wil lees, hulle wil imagine, hulle wil saam met die stories travel waantoe die stories vir hulle vat. Maar die perceptions wat gekry het, wat in die past, is stiek nog altyd so aan ons, asof ons nog moet glo in. Wat met die festival en ander festivals, dit is baie belangrik. Is belangrik dat ons representation in balance in begin groei. So daar moet nog festivals ook gecreëerd word. En daar moet die bewusmaking en die bywoning moet groei at all times. Dit is ons almal se taak, ons moet dit doen. So ek het baie respek vir die festival. I will support it. Al moet ek my bin so lank om my skouer gooi en hop op die ander een, maar ek kom. Because elke keer wanneer ek daar is, word ek humble. En elke keer wanneer ek daar is, dan kry ek amper soos krag vir die struggle vorentoe. Because deur die jare as die festival daar is, dan gaan ons en ons gaan uit in ons communities en ons praat, ons advocate oor taal, ons advocate oor lees, ons advocate oor die talent en wat stories wat in ons kinders en ons mense is. We need to, continue that. So ons kom maak vol by die festival. Ons kry gees, ons beheer dit en dan kan ons so bietjie van aftap soos die jaar aangaan tot die volgende is. So ek sal enige way uitfigure om by die festival te wees. It's just good things, man. Ek kan nie nog complain nie. Hi, ek is Keith Oliver Lewis. Ek is 'n poet en skrywer van Parel. Ek is vandag uitgenooi om saam met die leerlinge by Mitchells Plain School of Skills te gesels oor the importance of literacy. It was a really amazing experience to be able to come out to the school today and have a chat about my journey as a poet, what brought me to poetry. It was really encouraging to see the faces be interested in my story and the poetry that I read to them today. I think this initiative is a very important initiative omdat dit is baie belangrik om te lees, soos almal praat van die belangrikheid van lees, but we forget about how important it is to see ourselves in literature. The joy it is to approach writing where you feel welcome, where you feel seen, where you feel accommodated. And that has been my approach to poetry, to write poems and prose that really speaks about and speaks to my community that I come out of. And it was an amazing experience to work with this initiative, Read to Rise, to bring my poetry to an audience that I do write for. They don't always have the access to the books, to the literature, but being here in this space, talking to them, reading the poems directly to them, explaining to them exactly where the poetry comes from and how important their stories is. It doesn't matter where you come from, doesn't matter how your circumstances look. Your story is important, it's valuable, and it can also be in a book. It can also touch other people's lives.